Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la yu'badu bihaqqin fil wujudi illa iyyah. Al-Karim alladzi man tawakkala alaihi kafah wa man amana bihi hada wa man sa'alahu a'tahu ma tamanna. Wassalatu wassalamu ala habibihi wa abdihi wa rasulihi wa sayyidi khalqihi sayyidina wa maulana Muhammad khatami anbiya wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimain ila yaumin talqa. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sadaqallahul azim. Amma ba'du, hadratal a'izza minal ulama wal fuqaha, seteja para alim, seteja para kiai, seteja para habaib, sesatejana sami-sami beten kaula muljaaki langkong-langkong Al-Habib Mustafa sirabuepon dari Berejih. Maaf Habib, dan kula tak nyebutin asmah bangsaipun panjenengan karena dan kula lagi belum jelas ngauningin. Domah beten kula selalu ngaturake takzim terhormat dan keajunan. Juganan tak lupa sahibul bait, sahibul hajat retan khalis Syamsul Arifin selaku kades atau benar kepala desa Kerta Bare sarang seteja perangkat epon juga seteja keluarga besar di Kak Dintos seteja na beten kula muljaaki. Tak lupa juga Kiai Mahin sirabuepon dari Ampunten, juga Kiai Abdullah sirabuepon dari Ampunten, juga nan para kiai selain setak nyeputi dan kula dekat untuk persitung asmana sesatajana juga beten kula muljaaki. Para rabu ustajah tengkula cuma ringkas saos karena sampun tengkula membaca hadirin sehadir penika ampun lacem-macem bernah bade se kepuruh, bade se ki siap sampai tuntas, bade se macam-macam bukan. Kula teroteti imam si adil. Karena para rabu ustajah catatan kauntongan manabiku laku bade istilah Allah keduan tenda, Allah keduan terop. Sebekal teti naungena orang-orang selakar istimewa aki sarang Allah.
dari umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iantarana tada lain yang kipenika imam si adil, pemimpin si adil. Saat mangken pemimpin pengajian benika dan kaula ditenggelut roh andi si adil. Nah keadilan ini ka insyaallah ngerti dek orang sing ngaji mak. Mun orang sing ngaji leberna macem-macem jajang melancang bisa tak masuk pengajian niku kula paling tak seneng mun pengajian tak iki dingaki tak pasok aki. Ti kula minta cuma dek pandek kas lekas sepenting panjenengan pleman abekta maknana sebedening iatena kepala tisah mun niatan mulja ta'zim dan hormat atas lahir Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kempangah kula pleman deki oleh maknan mulot sini ketok kan pani kakun cuma seesare mak. Para Rabu Ustazah dan kula pertama berangkat dari Kanjeng Nabi panikah keluargana nikah beda dua kelompok mak. Kanjeng Nabi andi keluarga dua macam keluarga. Sepertama keluarga Kanjeng Nabi panikah min jihatin nasab, keluarga dari jihad nasab, dari jihad keturunan. Akadnya katos dak semakin para habaib, para dzurriyyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakarlah jelas mereka nikah dapat jaminan ridon Allah. Kalau nyata-nyata hasil kapi bedening iswarkeun Allah ning tas atas. Lah bede sim kapi ruah. Lasim swarga kapi ampun. Teti mas kia kulaban panjenengan bandika ngolatin bentuk habib, bentuk dzurriyyah, bentuk ahlil bait Kanjeng Nabi bandika aropa apa-apai kulaban panjenengan jarok noro arwah ringan di isim swarga. Ulama ada buaki asyarifu afdalu minal alimi walau kana jahila. Poton Kanjeng Nabi karena ada bi Kanjeng Nabi ini kepakun tetap lebih utama daripada ulama, lebih utama tempang dari orang alim. Sana jenap hudu mak. Karena dara na polong bi Kanjeng Nabi, satu dara bi Kanjeng Nabi, setong dara bi Kanjeng Nabi. Timung Kanjeng Nabi ke swarga, dara na Kanjeng Nabi ke baba pasti swarga kapian. Nah, saya pikir mungkin molotan kita taklim Rasulullah kan teropong ngambung ke swarga Kanjeng Nabi kian. Sekali di mukulaban panjangan kita ada jaminan, tak ada jaminan si pasti langsung mun kulaban panjangan umat di kaulia swarga. Si langsung. Padahal jaminan kita kocak umat Muhammad iman karena keimanan na oleh swarga. Nika beda jaminan, cuma tak pasti langsung. Bisa suka swarga ki nyeper ke lu. Ya tak tahu kok laku kenangna cuma duaan imma swarga imma neraka imma swarga timun yanto saki si masuk ke swarga tak kira yanto saki ning swarga pakuning tempat selain ndak tempat boleh kecuali neraka tin atau santos ning disa tak apa-apa salahna siapa mak matinya bitusa. Salah siapa mak mati nyambi keleru banyak ke Allah. Jadi pompong libet molot nih mak. Molot ini tretan saja. Dabuna Imam Fakhrul Razi nih dalam kitab. Imam Fakhrul Razi ada bu molotan ini kemak tade hal sebenarnya molotan ini kasih tak nyambi hilang atusa kuleban panjangan itu ada. Sampai napa saya baca aki kangkui molot, aing pun aing baca aki kangkui molot pas minum bi orang si kuluban panjenengan si anoro amolotan Allah bakal ngampuni dosa-dosa orang sing minum aing nik. Alhamdulillah. Timang kamaneman mak kadang sebagian orang aing molotan mereka deur bae kebeco aja kebeco. Aing molotan aing barokah. Aing molotan aing barokah. Si beda jaminan lebat aing molotan panikah
saibuh nur, saibuh rahmah dari Allah saya sahabat ning dalam aing ni. Sallu ala Muhammad. Ma min syakhsin qara'a maulidan nabiy sallallahu alaihi wasallam ala milhin aw burrin aw ma'in aw syai'in akhar min al-ma'kulat wal mashrubat illa dhaharat fihi al-barakah wa fi kulli syai'in wasala ilayhi al-barakah min dhalika al-ma'kul wal mashrub fa innahu yattaribu wa la yastaqirru hatta yaghfirallahu li akilihi. Setiap ponapa saos seesabe ning acara mulut, termasuk hal yang bisa dimakan dan yang bisa diminum, hal si bisa deur ban si bisa minum esabe ning muloten, Allah bakal nyabak keberkatan sebanyak ning dalam deureun ban dalam minuman panika. Sampai yang pamaki walau itu buaki burron beras atau gandum atau milhun atau bebuja dan semacam ternyata saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala saampun barokah nika masuk, saampun kebarokah nika masuk deureun ban minuman panika yattaribu wa la yastaqirru aputi akuli Nabi Allah atanya baan ma'akuli baan ma'aputi beda apa pas ngocak si deureun nih, pas ngocak mator deureun nikah, ngocak deureun nikah mator inoman nikah dak Gusti Allah dan kaulah tetap akulia ya Allah dan kaulah tetap aputi ya Allah kecuali ajunannya porah dek tu sana sing akan tenggola ban sing inom tenggola. Alhamdulillah. Mangkan mana iman membeda aing molot cek ke betul. Deuraki pamilo keluarga si tak norok, pamilo putra-putra si tak norok. Insyaallah napa boleh tambahin niat karena abad cet ngormati lahir Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuleban panjenengan bekal mangki ipan semonapan keberkatan di kaito. Terutama ite buaki cepon Allahumma sholli ala Muhammad. Wa in quri'a maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam ala ma'in faman syariba dhalikal ma' dakhala qalbahu alfu nurin wa rahmah wa dakhala anhu alfu ghillin wa illah. Siapa-siapa orang semacam mulut semaus mulut osmausan karena takzim dak lahir kanjeng Nabi, tak bacaan karena takzim dak lahir kanjeng Nabi yang kuyaki ke aing sahabat ka aing maka aing panika bakal paso saibuh rahmana Allah, saibuh belas Allah ben saibuh nur tor katerana Allah ning dalam aing nikah ben bakal keluar orang sing nginom aing panika saibuh penyakit sebedening dalam atena ben saibuh kecurangan kezaliman ben semacam sebedening atena nikah hikmah daripada takzim terhormatan kaulah muljan karena lahir Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ti akatia para habaib tak ragu boleh tereta paster waring swarga kapi ampun mangganten kula ibu lang sareng guru dibin senga cek terlalu semak dek habaib mi terlalu banyak cangkolang cek terlalu jauh juga dari habaib mi tak asampung panjenengan karena semaan dak puatan Rasulullah panikan nyambi kesemaan dan kula selaku umat asampung hubungan wi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas sanajana puduh tak tahu puduh ilmu habib puduh ilmu puatan Rasulullah nikah kelas apakunkan muljaan tempeng daripada orang-orang alim. Nikah yang pertama. Nomor dua para Rabu saja nasab kanjeng Nabi ini kah min jihatil hasab atau min jihatil ilmi. Keluarga kanjeng Nabi nomor dua keluarga semun lebat dari ilmu tor kamuljana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasera menikah tidak lain ahlul ilmi al ulama panika juga satajana termasuk keluarga Rasulullah. Cuma
arwah keluarga min jihatil ilmi dari arah-arah ilmu na Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di arte mon reng putu ni mah tak kira bekala sampung bi Rasulullah. Mon reng putu ni tak kira bekala sampung bi Kanjeng Nabi. Kecuali reng seputu penter selalu semak ka ulama, selalu semak ka guru, selalu semak ka kiai. Insyaallah orang seputu menika bakal teti torona orang-orang senyata-nyata imul jaki sang Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Para Rabu Ustazah ringkes saos tapi padat insyaallah. Nika kalimat akhir pon. Kula bedalian boleh. Kula nyatanya panjenengan kapi hadir deka intoh jelas oning eonceng kelebun kertah bere mon ma bede molot inggih demikian. Kula ben panjenengan kenal pun apa tak kenal dek kata molot kenal karena selalu yunceng molot tapi pada hakikatnya kula ben panjenengan tak ngerti ke makna molot kun tahu ka istilah molot ken tak ngerti ke makna apa molot ya long bolong mau coba berjanji ngakan ini yang berkat mulai karena kebiasaan artinya kula ben panjenengan pontan molot pane ke para Rabu Ustazah lahirah manusia setae pada bi manusia selain mator mun tak de pada bi manusia lain karena lahir manusia panika teti lahir selain teti lahir satajana umpamana kula ban panjenengan maki seneng ruah karena lahir Gusti Kanjeng Nabi manyangki kula ban panjenengan dak bunga ruah bunga lahir bunga keluar karena lahir Gusti Kanjeng Nabi satu ada saya tak sampung bi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teti molotan dak kakulaban panjenengan nika ketipun apa para Rabu molotan nika arte ben makna dak kakulaban panjenengan saampun Kanjeng Nabi pangkiih manabi Kanjeng Nabi panika orang muljah manusia setak depada bi manusia lain tetinya tebuk teh manabi pelayanan Allah dek Kanjeng Nabi Muhammad panika teti jelas atas pelayanan na umat dari umat seselain daripada umat Nabi Muhammad. Lah ini arti pokok daripada kuleban panjenengan ni kamulot mun kurang paham bali boleh seeko caki mulot nikah kelahiran siapa kalahirna orang kabulan Allah sesarang Gusti Allah tae pada ben lain maksudnya lahir orang paneka istimewa nah bukti keistimewaan selahir nikah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam paneka teti penyebab istimewa na kulaban panjenengan ni ka umat nah molotna bah katipun apa kiai molotna mun kulaban panjenengan apa ngerasa bangga bahagia atas pelayanan Allah karena Allah melayan Nabi kulaban panjenengan bukti ebas dek remah bukti na kalainan kulaban panjenengan bukti ebas katipun apa Allah melayan kulaban panjenengan lah mun pangki pelayanan sebisa bukti kulaban panjenengan ni ke makna namolot jadi mungkin tak bisa mangki pelayanan ni aba umat semunyata tetilain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kulaban panjenengan ki belum tahu arte tepak namolot sebisa iki beda ka aba mun aba sajan tambah semak kamasan aku leban panjenengan atingkal dari alam dunia baneka mun kaulatan saja tambah banyak barokah saja tambah banyak kasayan saja tambah banyak deng padeng andi arepan mun kuleban panjenengan buta syafaat Kanjeng Nabi kuleban panjenengan bakal uliyah syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena seni keteretan sebanyak kan orang amolot ni berharap kenging syafaat tinggi demikian
Nah cuma mak syafaat pani kebekal ikaw lema bagi orang-orang si ampon lek ndak isafaatin ngodi mangken dunya nikah. Siapa si enda tolong ben Kanjeng Nabi mangken itunya orang kini kasi berhak kula ku ngoleh syafaat ya junan Allah. Sampai bi Kanjeng Nabi kemperaki ning dalam satu hadis tang umat bakal oleh syafaat tang umat jamin suarga depan kok tang Kanjeng Nabi mun beda 6 perkara 6 syarat laku nih. Ini kan berarti pertolongan Rasulullah. Pertolongan Rasulullah si ampun kada agama mangken ning itunya nih kan. Aku laku mak tepak pertolongan silakan iki tengaungku kuleban panjenengan iki baungku kuleban panjenengan tonton aungku kuleban panjenengan sareng Rasulullah kangku itu ahli swarga Allah subhanahu wa ta'ala. Pon apa sih 6? Pertama usduqu idza haddatstum mun acaca cek lecek berarti syafaatku laku tak kerenda kereng lecekan. Baca TV tahu sama jauh orang gula macam kabar TV hei musfik cek lecek bangun minta syafaat ke Kanjeng Nabi sampean kisah ni kabar TV hei engson hei aku hei ana hei awak mentro syafaat cek tetireng lecek pacucur cek tetireng lecek sama boy sallallahu alaihi Muhammad. Ini kasih pertama ini ke pertolongan saya itunya mak. Nomor 2 wa aufu idza wa'adtum mun baan eci cenci atau babada perjanjian mun ro tau cek mun perjanjian na baan ro bagus eri itu ya Allah tekanin perjanjian dia cek sekali baan atek cek sekali baan nekanin cenci seelarang Allah. 2 pon. Nomor 3 wa aufu idza wa'addu idza tumintum se nomor 3 mun baan oleh amanat jaga amanat diri mun baan oleh amanat jaga amanat diri mun ternyata ni amanat roa akan tuk papakon lakonin mun akan tuk larangan tinggalin akati termasuk kuleban panjenengan perintah wajib sareng Gusti Allah ala kodok wajib nikah amanat kuleban panjenengan termasuk banyak larang dari larangan-larangan Allah kuleban panjenengan tinggal dari larangan Allah nikahnya amanah ajaga amanat saya beringaki Allah lebih-lebih abad ibri odi mak kau di nikah kapi bisa muntut kesenangan nih abad mata bisa muntut senengah kopeng bisa muntut senengah colok bisa muntut senengah tanang bisa muntut senengah elong bisa muntut senengah sokoh bisa muntut senengah saja angkautan jasad bisa muntut senengah maka kuleban panjenengan seteja kabur Allah cek sampai ngalakuaki seteja pun apa seepangki seneng dari angkutan beten cek sampai dari haramaki Allah nikah pertolongan Kanjeng Nabi nomor 3 pertolongan Kanjeng Nabi nomor 4 wahfadhu furujakum andi kemaluan andi farji jaga farjina cek sampai kunaki kasih haramaki Allah kunaki kasih halalaki Allah. Pas nomor 5 para Rabu saja wa ghuddu absarakum jaga mata nah cek sampai babas ngabes seneng atunya cek sampai pengolatin kesenangan seperti itunya karena apa sih habis baan kesenangan seperti itunya jadi ya justru nyambi ilang kesenangan seesari buatna tor seepangki buatna ku laku junan Allah subhanahu wa ta'ala. Pas nomor 6 para Rabu saja jalan aku leban panjenengan kenging syafaat kelak ya junan Allah kalau benar mana syafaat pertolongan Kanjeng Nabi saat mangken odi dengan dalam tunya napa wa kuffu aidiyakum jaga tanangah jaga cek sampai kuna aki kasengorgi aki ke akhirat cek sampai kuna aki kase tak manfaat cek sampai kuna aki kasenyambi abek jauh dari Allah cek sampai kuna aki kasih nyambi abek jauh dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Karena tanang pada kesiteti penanggung jawab dari setejen hal amal saya kau di kuleban panjenengan mangkene dalam tunya nikah mun ku laku bukan ditanyain langsung sareng Gusti Allah tanang kuleban panjenengan nikah sesuai leres Nabi Allah adabu ning dalam surat Yasin Allah adabu a'udzubillahi minasyaitonir rajim al yauma nakhtimu
ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ku laku bilang pun ada pak kajunan Allah manusia kapini kay kunci le sana sarang Gusti Allah. Tolong ni tak bisa baca bi Allah. Kunci bi Allah. Siapa si acaca bi Allah? Siapa si budabuan bi Allah? Tanang aku leban panjenengan. Tanang si budabuan bi Allah ku laku. Pas siapa si nyakseen soko dua ku leban panjenengan si nyakseen ku laku ajunan Allah. Timene tanya ki, hei tenang, benar ibadah remaan lamba, ki macam pangeran, kadang ibu muka tampar, ini mah, ikan dengan orang, ungguan dah, ngocak soko, ingki tenggule sinyak seenjet pangeran, cek tenggule singat teraki, wah, jangan soko, ini berangkat TV, soko sebentar ngat teraki gua, leni tanah, colok. Bung kembung sama ni kan ngocak tak bisa mak. Nih ikancing bin Allah subhanahu wa ta'ala colok gula pun panjenengan. Ni tanang saya baca gula. Sallu ala Muhammad. Jadi dari moloten mangken tori pon tut hikmana. Kanjeng Nabi bakal nyafaaten umat pasti. Mangkan cek mempersulit kanjeng Nabi. Cek memalarat kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi atolong aku gula pun panjenengan juga tolong cek pemalarat kanjeng Nabi nolong gula pun panjenengan. Apa berada bustaja orang pelayan kanjeng Nabi ku laku ni hari kiamat telok macam orang semelarat pangki Nabi kanjeng Nabi ben melarat orang telok di apangki kanjeng Nabi ni kenyamanan orang yang mempersulit tempon dari amal kau dia namangkan nikah suruh aja ke sini menam gelar tak aja ke dia pun kanjeng Nabi bertelok orang sekulaku tak bakal ningaleng kok jangan kanjeng Nabi. Orang panegari seharian Rasulullah tak mengki Rasulullah. Pasera telah orang kesebut sepertama tidak lain al-aquli walideh orang seperti nyakein kering tua duan. Manusia kita kalau panjangan umat Muhammad sepernah nyakein dari sepo dua. Timbo ponggi badan di ring sepo dua pas sekut asapora pas sekut anyu on di dona. Jagal janggal, jagal cengkal, jagal bengal, apa teh kareng sepo dua, napa fokus kareng sepo dua, napa cemper ring sepo dua na. Nika muntroku laku bisa pangkibi Rasulullah. Pas nomor dua, wadayyuthu, ben orang saya tak pernah curiga di bini, tak pernah curiga di anak bini. Sering gulat ormator mana pengajian ning tesok lakar selalu nih kayak ibu compok ke tetangga paling kaki ngoning ke beli pun saya ngak cek teti dayuth saya ngak cek teti orang laki saya tak pernah curiga ke bini nah tak pernah curiga ke anak bini nah ini kan nyombangin tu sakapi mah bila lareng laki tak pernah curiga ke bini nah reng laki tak pernah curiga ke anak bini nah dua anak ben bini bani ka bakal teti sombrna tu sanareng laki ni kama. Sallu ala Muhammad. Kadang-kadang si bini keluar tenten tanpa pamit, yang laki seperti tak peduli apa, tak urus-urus, tak tanya ki jadam. Lebih-lebih tidak berkaitan ke masalah anak bini mak. Kadang-kadang sekolah berangkat bareng kancana laki ngentel ke kancana laki nah reng tuan ni kapon lah tada macam curiga muni yang keprojek reng kancana reng makai kancana dengan reng laki tadi sahwat ngarah dengan reng bini tadi mengkaterong ngarah justru pengaturan dua anak ben reng laki si benih muhrim nikah nyebabakina pakana kullu dzambin amilahul waladu ala abihi tu saselakon nak kana ni kay bagi kareng tuan sareng Gusti Allah sallu ala Muhammad. Nah lebih boleh maaf tante-tante saja ni kasi ampun lay kalumray kakapratore cek pate abe ende pengaruhi kakapraan ben kalumraan keluar dari keris syariat Allah termasuk hal saya berkaitan dengan nikah andi anak bini babakalan ini je biasa namangkin andi anak bini babakalan ini kita ikapin mak kita yakat nih biasa anak bini bagi babakalan lari boleh tak ada iya jarang nih pun aku lumrah jarang benih kuning kerta mak benih kuning itu soalnya jompo sendiri iya kalau kau bokap
pi makai pada pak minta bulangan langsung dari Allah. Bulang ulama pun lah tak anda berarti minta bulangan langsung dari Allah. Pak tak tahu napa sih bekali bulang aki Allah ni gula tahu ni seraki bi bulang Allah. Ya Allah, orang-orang si ampun lah tak anda muntut debu-debu ajunan saya pelebat dari lesan para ulama, berarti mereka lah mereka minta bulangan langsung dari ajunan. Nyatori ya Allah, nyatori bulangin langsung orang-orang mereka. Sallu ala Muhammad. Datang saja kepada Allah Subhanahu wa taala sampai diberin mak totopan ponduk bini ning compok mak. Berenak kan adat ngudat. Lebat ya dan compok. Markir sepeda na ya dan compok. Tanya aki bi kula demai cong. Nguni na tretan. Tretan siapa? Semangkin ni ponduk binian totopan kiai. Ungkuan tretan bentuk idina. Engki lu dah pecur-cucur ongku na tretan apa siapa? Tretan kento kiai ngakoh mun tak ngaku bentai beki nyimpang dringko sete. Iki bekal kento kiai lah ni ke. Seran ring tona ring bini ni mak dak gallu. Mun putra bini bede bontuk selai beri lence lena baraka bi kiai. Pas gara-gara kun ring laki seorang ni kasi mata ada keberkatan si ampun lay sabak sarang para ulama ni dek putra bini ini ka karena gara-gara jemput ben orang si bini mahram mah mangkan kula sering mator ki KKUA juga sering mator kula tolong ki KUA mun beda pernikahan ning itisah selaki belum wali makna belum napa nyaman karja na ikebaina tolong cender ana cender kakebai surat nikah dimin niser kasak kun cuma sebab malai apangkina malai tetap tak lebat dari si haram je pun tu tetapi pakabin kun la apa kalan bah pakabin tin itu dari long bolong dulu ya makai bolong tak apa mun bol kun cuma tak teti masalah apangki senikah mah Allahumma shalli ala Muhammad walan tak kau teti cerita tentang kemak tentang kini kebenaran laki mak apa kalan kabodai mak apa kalian kabodai karena nak bin ini kampung dah kerja mari kuliah kerja semua nak laki ini keserana beni oleh nasa sekolahan teti tak bekerja lebat kantoran beli bekerja compok semacam malah ya biar swasta lah akhirah rempek bi tantren ke oleh nikah derma nak kanak penikah serena kadang-kadang bekala dari Sumenep penikah nginep compon ke laki ini ke mak nginep tika tontak nyaman ti waktu beda keluargana dari podai ini kayak kocak tori senikah saos pakabin saos nak kena nikah makle ajaga kamaslahatan tak nimbul lagi kamafsadaan lebih-lebih umpamana Allah tukah karena perbuatan anak si tak bagus nikah pah tak lemi lokasi lain sama nikah lah ini orang podai dia ngocak pak boh sering ki perlu nabi boleh pakabin mangken ni kok benten ni kita ipa bolong ngenten mumpas ngandung dah rumah bah makin ngandungan apa kan lapor halal tina pengok ngandung atau sakabin ni gua mak majar kurang ajar kan kan gue pengok ngandung atau sakabin ni tak todus kau orang ni palang ngongko deh ilik perkara pangeran jebon boleh ke. Jadi akhir daripada hikmah mulut saat makan panjenengan ni paring nauning makna mulut ni kepada hakikat tretan kanjeng Nabi pak istimewa sareng Allah ontong rajah ke umat mun umat juga pak istimewa sareng Allah lah banyak keterang na ulama dari panjenengan si tepi tak pada ben umat lambok. Contohnya dari amal bagus saos mak kuleban panjenengan ngalakonin bagus sekalian Allah pasti males sebolo ini target tembo jadi target sebolo jadi bisa lebih Allah nyatakan dalam Al-Quran wallahu yudha'ifu liman yasha pasti Allah bakal melipat gandakan mulakan nyata-nyata amal kuleban panjenengan lebih mapan benikun sebolo ini kasih tong keistimewaan sampai Nabi Musa alaihi salam saya ini membaca kitab Taurat Nabi Musa mau kitab Taurat umat Muhammad panik kesarang Allah le kacator ning dalam kitab Taurat nih kama sampai Nabi Musa nyuon dekat Allah ya Allah
dalam kitab Taurat cepon ning akhir zaman bakal pada umat seistimewa tak langkung umat panika petetiaki umat dan kaula ya Allah. Nah pada pun Allah dengan Nabi Musa, Allah Musa. Jadi ya bani aduna tadi umat tabaan. Jadi ya umat Muhammad. Kulaban sampean kita ada lah kacaton, mau mentaking lah kacet muljana ore. Coba bukti surat kabar di mabai, media di mabai, saya ke berita, pola nemu berita, nemu ketetian. Iki. Kulaban sampean mentaking rimul janore, kita ada ketetian kulaban panjenengan lahir le kacacan yang dalam kitab Taurat. Le kecerita bi Allah dengan nabi-nabi sebelumnya. Dari muljan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tak usah lomalo tibi ke pangeran mah. Aba saat banyak menyimpang dari aturan Allah, kita kudu lomalo tibi ke pangeran. Aduh ya Allah. Artinya kecator ning kitab ajunan sebelumnya Quran itu ronaki, kitab Taurat acaca, kitab Injil acaca, kitab ini acaca kapi. Mak dan kau berbuat ketika itu dekat ajunan ya Allah. Kudu lomalo tibi. Sallu ala Muhammad. Sampai akhir-akhir Nabi Musa minta umat nikah kapi umat Muhammad ebeteti umat ta'abak na Nabi Musa ni tayo parengaki sarang Gusti Allah. Akhir Nabi Musa apa dibusa nikah, ya Allah manabi umat panika ampun la tayo parengaki teti umat dan kuli ya Allah dan kuli saos pateti aki umat Muhammad ya Allah. Nabi Musa sila Rasul, Nabi Musa sila Nabi, teroteti umat Nabi Muhammad karena membaca keistimewaan aku leban panjenengan. Ti kuliban sampean kutunya dari TV, ya Allah. Apa wah bisa teti alak mengari ya. Padahal engkau orang sepa mulja bi Allah. Si kecerita kan nabi-nabi lain bahwa umat Muhammad nih satu-satunya umat selakar betul-betul diistimewakan oleh Allah. Molo tenah karena juga epa istimewana Gusti Kanjeng. Nah, jadi mun abe ingat ka istimewana Kanjeng Nabi, bakal ingat ka istimewana abe. Molo tenah mun abe selalu a istimewa aki Kanjeng Nabi. Lah ini nyaman molo tenah. Paham? Beli boleh sekalian lagi. Kanjeng Nabi istimewa, umat tadi istimewa. Mun umat tadi istimewa berarti keistimewaan anda ke umat ini kan nikmat. Nikmat wajib isokoren, nikmat wajib ke perak, nikmat wajib ke jember. Caranya jember abah ban perak abah oleh nikmat istimewa aki sareng Gusti Allah, istimewakanlah Rasulullah. Pak istimewa Kanjeng Nabi daripada hasil lain. Leni kemolot, gemperna, makna. Kuleban sampean mau nandi lebur ke siapa? Dan lagi libur ke bini. Cek sampai lebih libur tempeng dekat Rasulullah. Tadi yang mengolotan nikah. Mun kuleban panjenengan makin ani cinta andi sayang ke keluarga. Cek sampai cinta sayang apa panjenengan melebihi daripada cinta sayang hati kuleban panjenengan dekat Rasulullah. Dan ini kesesaran yang mengolot. Mun sampean mangkiin berhasil mengolotannya. Ki contohna umpaman sampean balapan alandu. Palepan asak anang keleh, palepan adegeng, palepan akasap, muncan kangkui kepentingan rumah tangga, muncan kangkui kepentingan keluarga. Tapi bila depak kau waktu sholat ngucak sekeluarga, mas, ambu gelu mas, asolat panjenengan. Karena napas ilakunin panjenengan deki bisa yolangin boleh. Mun sampean bisa ambu berarti sampean perhatian dekat Rasulullah tempeng ben perhatian ke keluarga. Itina nyari kasap kelu karena kepentingan Rasulullah. Dikit beli boleh kasap. Terus makna aki tibi pasan, karang tibi pasanan. Pokon abah selalu bisa mengutamakan Rasulullah daripada selain. Panekah esse daripada molot. Mun tak bisa kento kiai pasekut konjengan molot. Jalan ni cepot. Amolot tibi tak mampu mah. Ya maksudnya tak mampu secara kati menika umpano orang molot na pak kelebun mah bahaya mah. Molot nika yasul bi anwa el ibadah. Molot nika bisa berhasil kalau macam bernana ibadah. Panjenengan puasa bisa jadi molot. Panjenengan mau berjanji compok kalau artis ibu dening kita dalam kitab berjanji bisa jadi molot. Kalau panjenengan mau yasinan abareng sekeluarga bisa jadi molot. Mempas kapi ko tu noroba kelebun na molot model kata paneka. Waduh. Bapak aja nih kama
Ini kalau lecet bangsa bangga kasih kuat kasih mampu. Si kuat bangsa mampu, acek saya tak mampu. Ini memang berarti Pak Klebun hebat mah. Tetapi dikun kuat ketibi, balik mendatang orang-orang saya tak kuat. Makanya muntro tawa arte makna mun saya tak kelem bisa sambil kabu-aban. Abtina dek kerja buna ajunan gitu kiai, tak kelem dek mangki kiai. Laku ngutama akin selain bi kajing Nabi gitu kiai. Laku ngutama akin selain di tempeng Rasulullah gitu kiai. Cinta kasih neten kule ke keluarga, jelas-jelas selalu makalah cinta neten kule ke Rasulullah kiai. Sampean berapa kali kunjungan molot? Ya paling ke semangken, mama nih ngawal molot. Ya paling ke semangken. Ki oleh makala gitu kiai. Dan insyaallah kalau sebulan ku kunjungan sampean. Minta ada si ngonceng gitu, kayak minta onceng kau. Di mak kayak aja nih kawan. Jadi artian molas kisah nih kawan. Nggak gila atau searti boleh. Mun bisa nyareh, mun bisa kuleban panjangan nyareh. Artian mun napa sih dia selalu dikedepankan din Rasulullah. Apakah ada din kajing Nabi? Ya utama aki din kajing Nabi. Di istimewa di kejadian Nabi berarti berhasil molot kuleban panjangan. Tidak berhasil molot, napa sih diharapkan lebat peringatan molot nikah? Mun putus syafaat, napa sih nama-nama gelak nikah bakal tetap bisa lakonin kuleban panjangan. Ini kejelas penjaminan Allah ka kuleban panjangan. Sallu ala Muhammad. Sabalika ma Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha, can ayat kelak, wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Mun bana dia pak daun Allah. Ternyata apaan ki keleburin ben baan tempeng engkau bi Muhammad. Mun baan andi tretan anak, mun baan andi anak, anan ki lebih lebur tempeng engkau ben Muhammad daun Allah Qur'an. Mun baan andi ki andi bini andi tretan baan ki lebihan lebur tempeng engkau ben Muhammad. Mun baan andi bini na baan atau belaki na baan ki lebihan lebur tempeng engkau ben Muhammad. Mun baan di arta si papolong sampai mun arta na baan napa selalu diperhatikan mun karena takok rogi si atekeng ben semacam-semacam mah ben takok luang arta si elong papolong sampai maelang engkau ben Muhammad ben Allah. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Antos dia tang seksa deun Allah. Antos tang seksa. Mangko me dikucilkan ben baan. Miki beude selebihan timbang ben ko antos tang seksa ya. Jadi berarti mak kita cinta Allah, kita cinta Rasulullah, banyak termasuk bagian dari kewajiban kuleban panjenengan. Tetimun molotan nikah, cepon teti arte mus'irun bi mahabbatin Nabi, mun molotan ibadi kangkui menampakkan rasa cinta na kuleban panjenengan ka Rasulullah, berarti molot nikah wajib mak. Kulo ngocai makaman ke molot wajib kita. Ya lak nolak orang yang ngucap bit arwah, dia tak sak biasa. Jadi mun beda orang molot ngucap bid'ah gulung cak wajib tin lah ayu cungkit keketan cung temuan gula ku bahasa bedeul leuning Al-Qur'an bedeul leuning Al-Qur'an bahwa cinta Allah cinta Rasulullah hukum ma wajib buktena mun kuleban panjenengan sampai maelang cinta na aba deuk Allah benda ka Rasulullah Allah ngancam nyiksa berarti ting beda ancaman seksa nih berarti aba atingkan si wajib. Makanya takrif daripada wajib yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Seksa orang sini ke wajib, kencer orang salah ke wajib. Nah, mana Allah Taala ni kah sampai nyiksa orang napa menyampingkan Allah daripada selain, melain Allah daripada selain. Allah ni bakal nyiksa aku lewat sampean. Jadi mun kuliah cam seksaan ben Allah berarti yang kepula ninggal kewajiban. Itu cinta Allah, cinta Rasulullah ni wajib. Molotan kiai, mun molotan ya kuaki tidak lain. Kita mengadakan maulid, mun atan mus'irun bi mahabbatin Nabi, menampakkan rasa cinta na ati dekat kanjeng Nabi. Berarti molot terus wajib nah. Min qawaidil ijab, mun molot ni termasuk baginah napa? Atoran-atoran kewajiban. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai contoh kining kitab pada ben maaf ki nikah keluar sekoni pada contoh kining kitab
pada benar orang ngaji ilmu nahu. Di mana beda perintah kajian Nabi orang suruh nyari ilmu nahu ada. Di mana beda perintah di Rasulullah mun kula ban panjenengan pokok nyari ilmu nahu. Tapi arah apa mak ulama nyuruh ngaji ilmu nahu? Polan sini kama. Aro termasuk qawaidul ijab. Kula ban panjenengan belajar Al-Qur'an wajib. Tapi tanpa ilmu nahwi kula ban panjenengan tidak akan pernah menemukan makna yang biris, makna yang positif, makna yang benar di dalam Al-Qur'an nikah. Makanya dia bagi wal nahwu aula awalan ayyulama idzil kalamu dunahu la yufhama. Ilmu nahwu itu sudah ada. Padahal ilmu nahwu nih mak tak ada perintah wajib dari Rasulullah, tak ada perintah wajib dari Allah. Cuma mun ikaputosi wajib atau tidak wajib kia. Molot dia kian. Mun molot cetak wajib mak molot nih. Molot nih cetak wajib. Cuma sambian mun amolot pas atin bisa mendatang rasa cinta ada kakajeng Nabi benda ka Allah. Berarti molot panika torokna sewa wajib. Kabala ka sing ngucap bid'ah. Kula ko sing ngucap wajib gua. Mu temu ning jompo mun tak terima. Sallu ala Muhammad. Iki kamu kesang Allah. Ini ka sekilas mentar-mentar mulutna teretan Bapak Kholis Syamsul Arifin. Kala saya sempat nyambut lengkap. King katon nyambut nuku tulubang gele punya. Ngara paksa ngarabun penitia ngara nyambut bun lah tak bisa kok lah nyambut sini ingarang akhirnya tek bun kok mayu nyambut kuah ya, alhamdulillah ajar bengal ajar mundi kepala tisa nih ajar bengal mah karena nyambung nak kulubun panjengan ini lagi mun milih bun lemes atau orang yang lemes saya orang yang lemes tadi acuri bengal kelebun sini sallallahu alaihi Muhammad. Termasuk bengal nyambut ning muka umum ini masya Allah, termasuk kita kakumpireun rakyat nih kesenarema sallallahu alaihi Muhammad. Muka-muka sareng Allah Subhanahu wa taala teu manfaat barakah insyaallah pada ponakan dan kula Kiai Mahen nikah seperti Kiai Mahen nikah keponakan kula karena beliau putrane Kiai Khalil Imam ampunten Kiai Khalil Imam ini kasepopo wi kula dia ponakan kula di beliau saya doa amarna muka-muka teu manfaat barakah. Muka-muka setajana terutama teretan Bapak Kholis sekeluarga muka-muka tetia mulot niat muljana nonton dan kula setaja saya hadir nikah mana bikin syafaat kajing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ben along polong akapiku laku mantaran beda iba bena benderana gusti kajing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallu ala Muhammad hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ja'alani Allah wa yakum wajibu syafa'atahu wa yarju min Allah rahmatahu wa ra'fatah. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa ashabihi salikin ala manhajihil qawim. Ij'alna min khiyari ummatihi wasturna bi dhaili hurmatihi wa hshurna ghadan fi zumratihi wastamil alsinatana fi madhihi wa nasratihi wa ahyina mutamassikin bi sunnatihi wa ta'atihi وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تشفع فينا نبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا الله بقلب سليم. اللهم اجعله أول الشافعين وأنجح السائلين وأكرم الأكرمين بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بحرمة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي فنيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.